जेजू आमकां आपयता, आपयल्या ताचे बरोबर वो वेळ सारून उदीक आनी उदीक आमी भितरल्यान ताचे सारके जावच्याक आमकां कृपा दिवन ताणें आमकां उठयल्या. हो वेळ आमी सादतना आमचेच पासत न्हय, आमचे उद्देशी जेजूक एकवटन आसा म्हणटत हेरां सांद्यांक जेजूच्या एकवटान आमी धरून तांकांय बरेपण फावो जातलें. आतां पर्यंत जालेलें आसा आनी ह्या फुडें आनिकूय जायत वेतलें. जेजूक आमी सगळे आमचे समोर पळोवया ह्या आदरोसांत, हे बोजवणेंत, ह्या नमस्कारांत कितेंच आमचे सरशीं दवरिनासतना जेजूक आमी ते समोर पळोवया. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Ulpay आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुतान. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. पृथ्वीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या. पृथ्वीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या. ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे.
Osok bukelole otme amche Veki ubar sambal gotain tuje Undya rupan liplolia Sorgicha Undya rupan liplolia Sorgicha Raya Ancham bodvyang Melnas lolya khana Olku ami tuja Mogachi khona Ancham bodvyang Melnas lolya khana Olku ami tuja Mogachi khona जेसू आचीर आसात ह्या वेळार सुकली आमची भाव भयणां जी आपलो जल्माचो दीस सुमरमतात आनी एक वरस तुजे बरोबर सारून तुवें आमकां दाखयलें कशे भाशेन आनीकूय तुजे कृपेचो फायदो घेवन तुका एकवटोन चिटकून रावंक आमच्यान शकता आनी ह्या नव्या वर्सांत ही परी जिवन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान अदीक आमचें जिवीत तुका समर्पितलें हांव जी कोण कुडीच्या पावंड्यार मनाच्या पावंड्यार भावनाच्या पावंड्यार आत्म्याच्या पावंड्यार आसा तितलीं तुका बोसतात आतां पयली स्वातेर जें आमचेर कोसळ्ळेलें आसा तें सगळें तें सगळें जेजू आमी तुका पेटयता जेजू जितली आमी तुका पयलो वयलो स्थान दिना तेन्ना आमचीं चिंतनां वेगळीं जावंक लागतात उद्रुश देंवचार आमकां नाडटा आमकां फसयता फुसलायता आनी आमी तुजी वाट धरची आसतना वेगळेच वाटेन आमी चलोंक लागता धांवंक लागता आनी हे परी आमचें जिवीत सगळेंच पाड जावंक लागता कित्याक आमची उतरां आमच्यो कोरण्यो आमची चाल मागीर बरेपणांत आसना पूण वायट संवयेनी आमी बुडोन वेता
आनी हे परी तांचे आमी गुलाम जाता. हें सगळें तुवें आमकां उगडापें केलें, तितलेकूय हाजीर जावन आमी तुका हें सगळें समर्पिता. तर आमच्या भावांक आनी भयणांक तूं बेकोवणी दी. ह्या वेळार आमी तांकां सगळ्या जाणांक तुजे सरशी हाडटा आनी तुका तांकां ओपून दिता. तूं तांकां तुजो हात लाय आनी भितरल्यान सान तांकां पेकोवणी दी. जेजू आमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक ताच्या बापाच्या कडेन ताणें सगळें आयकलां, तितलेंय ताणें आमकां कळीत केलां. जेजू पयले सुवातेर आमच्याच चिंतनांक आनी भावनांक आमी हाजीर जालीं म्हणटच तो आमकां कळयताय कशे भाशेन हीं चिंतनां उपजवतात. उपजवली म्हणटच आमी कितें म्हणून कोत्ता, कशें आमी तांकां पत्करता, आमी खरेपणी ताका हाजीर जायना. तुका एकवटून तर आमी हाजीर जालेल्या जाल्यार हीं चिंतनां आमकां गिरासूंक लागची ना. पूण तांकां आमी तुजें स्वाधीन करून तूं आनिकूय आमकां शिकवण दितलोय. Porza modendonia tuka wakantał. Modzin kalis toer zarandewa, oj kalis modzin toer asa. Tudzie mana gajno kotolo, stotrangita rodstolo, otmie modzia zagoza. Kinori sitara zait fantiank kortaun zagi. Porza modendonia tuka wakantolo. राष्ट्रमध्ये तुझें कीर्तन करतलो, कित्याक मोळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुंपापर्यान चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोलबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीर फांकय तुजी महिमा.
Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise, and I shall rise with you. Be now my vision, open these eyes, showing me all that I must see. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with you. Christ in me, arise and dispel all the darkness. Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise, and I shall rise with you. Be now my footsteps, leading the way, taking me where I must go. Onwards to the kingdom, you are the way. Arise in me, and I shall rise with you. You know my heart, and you know my way. You formed me in my mother's womb. I live and move in you, my whole being thrives in you. Christ in me, arise and dispel all the darkness. Christ in me, arise with your power and your strength. Christ in me, poured out your blessing and healing. Christ in me, arise. Christ in me, arise. Christ in me, arise, and I shall rise with Lord Jesus, we thank you for making it possible to enter into your presence. We thank you, Lord, for the gift of this new day, for the gift of life. You have given us another opportunity to correct the wrongs in our lives, to experience your love, and above all, to have a deeper and personal experience of you. And as we begin to spend these moments with you, we offer up all
our prayers and petitions to you, O Lord. At the same time, we also bring before you all those who have asked us to pray for them. We bring them as well as their intentions and their petitions before you. We also place before you, Lord, all the thoughts, all those feelings that are present in our hearts and in our minds. Feelings of anger, resentment, frustration, anxiety, all those feelings that prevent us from coming close to you. And we ask you, Lord, that as we place these feelings at your feet, you take care of it, Lord, as you always take care of all our problems. Because you, O Lord, are always there to guide and protect us in moments of crisis, in moments of trial. The theme for today's readings invite us to have a true experience of God. The Gospel invites us to reflect on the question, do you hunger for true and abundant life which God offers through the Holy Spirit? Because it is said that the Holy Spirit opens our minds to understand God's word of truth. Jesus tells his disciples that they can believe the words that he speaks because God the Father has anointed him by pouring out his Spirit on him in full measure. And this shows the generosity and the love of God. The Spirit is not rationed, it is not divided, but it is given in full measure. And in a way, the function of the Holy Spirit is to reveal God's truth to us. When we receive the Holy Spirit, He opens our hearts and minds to recognize and understand God's word of truth. God gives us freedom to accept or reject what He says. But with that freedom comes a responsibility to also recognize the consequences of the choice that we make. We have a choice either to believe or to ignore, to choose God's way or to choose our own way. And whatever choice we make, it will either lead us to the path of abundant life and union with God, or it will lead us to spiritual death and separation. And in a way, we are invited to love the Lord, to cling to Him, and thus He promises us eternal life. God gives all of us the same challenge, just as He had offered to the people of Israel, the people of the Old Covenant. And in a way, one can ask, how am I keeping this challenge? How am I responding to this call of God? Am I ready to accept the Spirit in my life?
In the first reading, we see that the high priest questioned the apostles. The apostles were warned and were strictly given instructions not to preach anything in the name of Jesus. But we see that still the disciples went out and preached, and this infuriated the high priest. And what is startling is the reply that Peter and the apostles give to the high priest. They say they obey God rather than men. And this becomes possible only when one has an encounter with God, when one has a true experience of God. The apostles had received the Holy Spirit, and now they are filled with courage. They had also witnessed the resurrection, and all this gives them the strength and the courage to face boldly anything that comes in the way of proclaiming the good news. Similarly, we see in our lives, if we are attentive to the working of the Spirit, if we allow the Spirit to work and take control of us, then we see that we too are led to do many things in life. These things on our own strength would not have been possible, but through the Spirit, everything is possible. And as we reflect on this gospel passage and the reading of the day, we bring before you, Lord, all those who have asked us to pray for them. We continue to pray for the ongoing pandemic situation in the world. We pray for the doctors, the nurses, those who toil day and night. We pray for the victims. We also pray for all those who take decisions at various levels, that the decisions may be for the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. We pray for those who are preparing for their exams. We ask you, Lord, to be with them, to guide them, so that all their hard work and effort may bear fruit. We also pray for those suffering from various other ailments. We ask you, Lord, to take care of them and give them the necessary strength. And similarly, we also pray for the quick recovery of Francisco Pereira and Raymond Oliveira. We also pray for all those who feel lost, abandoned, rejected. We ask you, Lord, to be their strength and their comforter. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in the neighborhood, in our family, and most importantly, peace within us. Lord,
you have given us the gift of the Holy Spirit. Help us, Lord, so that we too may be able to listen to the inner voice, that we may be attentive to the workings of the Spirit in our lives. And above all, that we may be able to respond to what the Spirit invites us to do. We thank you, Lord, for all the wonders that you have done in our lives. We also continue to pray for all those who have asked us to pray for them. And we place them and their prayers at your feet, O Lord. And Lord, as we continue this day, help us and give us an experience of your love, compassion, and mercy. We ask you, Lord, to be with us, to guide and protect us always and everywhere. Be with us, Lord, through moments of trial, in moments of darkness. Be our light and our guide. जेजू कितलींची आमची भाव भयणां दुसऱ्यांक आपलो वेळ दितात, दुसऱ्यांचो परामर्श करतात, दीस रात ती तांचे पासत जियेतात, हांचो आमी उगडास करता. तांकां गोठायन बोर. असले स्थितींत आसतना खूब टावट येवं जाता. त्या वेळार तांकां गोठाय दी. तुजें आसप जावच्याक आनी तुजे गोठायन बरें पळय तें करच्याक आनी वायट पत्करी न जावच्याक. जशे भाशेन तूं बरेपण आमकां दाखयताय आनी तुवें आमकां सांगलाय, जसो हांवें तुमचो मोग केला, वय तुज्या मोगाचो अणभव आमकां अदीक आनी अदीक घडोनी. पूण त्या त्या वेळार त्या त्या प्रसंगांनी वय सायबा, तूंच आमचो गवळी.
तूंच आमचे फुडें चलताय, तूंच आमचे भितरल्यान चलताय आनी तूं आमकां चलयताय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोल उदका सुरी तो म्हाका ओत्ता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत सांडल्यार कसलेंच वायट म्हाका येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. कित्याक दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरून ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. तुजें विस्वाशीपण जेजू हांव अदीक आनी अदीक उक्त्या मनांत आनी काळजांत अणभवूंक लागलां. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आनी सगळें बसत आमी जेजू तुज्या मागण्यांतल्यान तांकां बरेंपण फाव कर म्हणून आमी विनंती कोत्ता, मागता. कितल्याशा जाणांनी आपलें जिवीत तुका आमचे सरशी उगडापें केल्लें आसलें आनी तुवें तांकां दिशा दिलेली आसाय. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बोर आनी तुजे शिकवणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारूंक तांकां मदत कर. तरेतरेच्यो गरजो ज्यो आसा आमच्या भावा भयणाच्यो तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडटा. तूं तांकां इलाज दी. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोम नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाखाणुया. उपसोल्या
देवाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान देऊया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडाचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची मुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे